Бүтө күнүнен күндү көрөчүлөр. Эгини музейдар ан дойду тагы күнлеринен истинник агарделигин. Бу жыл олунью 16 күнүгер Емельян Ярославскай музей жетигер, бейги музей бутыгар 30 сыл тухары энкеле соқ беринеляхтик үлелебин, историк, край өретечи, историческая наука кандидата, ысырыс культуратын туйгуна, Россия журналистерин союгун члене Петр Васильевич Винокуров, сеттон сылыгар, кине сырдык керегигер анаммыт, музей киһи өйө саната, кута сүрэ өрүкүйер ытык сире диен аттанан выставка арылыбыта. Бу выставка туһунан эйигини билгиннелиэхпин багарабын. Петр Васильевич Винокуров 1951 сыллаха олунью 16 күнүгер Кебайыр орионун кокуй нехилигер күн сирин көрбүтэ. Кини бейтин фирма отобун денерете. Иетин Татьяна Прокопьевна туһунан ахтытыгар, иете үтүө собастахтык, эппетин истяхтык үлелен, өрү хайхалга сылжыбытын тоғолон белетир. Үлени өрө тутарга хулобур боларын. Он аймақтара, бир дойдулақтара, бу сырдык үтүө кихини убастан, эжи диен аттыларын тиен тутта улаппытын суруер. Петр Васильевич үрәккә сыстагас болан, эжие Варвара Прокопьевна маяга үлели тақсырыгар илди сылжан өретен мая сколатын битеттер бите. 1969 сыллаха осколаны битерет Жокускайдагы Государственный университет история салатыгар туттарсан кирбите. Ягуну битерер сылыгар ологун аргыһын уус алдантан төрүттэх Любовь Афанасьевна Сивсеваны көрсөн, ыл болан бир сыл курбуга осколатыгар үлелиллер. Кинилер үс оголунан, оголорун иитен, өретен, үрдүк өректен, билигин үс ого үһүөн үлелээхтер, элбэх сиен эбээлере эхелери болбуттара. 1975 сыл Жокускайга келен Петр Васильевич музейга история салатын себедисейнен үлетін сағалыр. Бу үлелерин тухары чинчиер үленнен жырыптанар, сақа серин народтарын усторуятын, үгестерин, абычайдарын өретиннен жырыптан бұда. Петр Васильевич сүңінен отдел история салатын себедисейнен үлелебіте, онна 4 сыл 1991-95 сылларга научный үлеға директоры сылбыячыннан үлелебіте. Петр Васильевич экспозиционер бұғытнан үлелен улахан сеңәріне ылбыта. Кені улустарга арылыбыт музейдары чинчиен өретен, научный тағылға тахаран үйеләқ жоғын экспозициялары турортабыта. Себеске кемге самай улахан стройка Байкало-Амурская магистраль. Бу манна Петр Васильевич комуяр чинчиер үлеға эме сылжыспыта. Улахан болгом тотон музейдар историяларын өретерге чинчиерге урбыта. 1996 сыллаха «Образование и развитие музейного дела в Якутии» темаға диссертациятын көміскәбіте. Петр Васильевич край өретәчілер тустарынан тумус туттар, биллер, общественной онно-политической деятелер Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнускай, ученый Гаврил Васильевич Ксенофонтов тустарынан элбек документтары, картыскалары хомыйбыта. 1990 сыллақа биллер саха фольклорихин. Сехен болону болотуғынан кенегені сұрыйбыта. Бу жоғын үле сехен боло олығын анабыт үлете кең эйгеға тақсарыгар олық болбыта. Бир улахан үлетінен 2 частақ саха серин краеведтара бүтег үлете болар.
улустар, нехилектер, осколалар, музейдара диен чинчейер үлетін сағалан, иһен ырхан ыры хамылан сетербекке халбыта. Музейге үлелер кемигер Петр Васильевич тахарбыт кинигелере. Бу музей үлетін сырдатар. Онна музей экспонаттарын сихили кепсир кинигелер күнсерин көрбүттере. Петр Васильевич күнсерин көрбүт күнүгер олонью 16 күнүгер арылыбыт выставкага кини бирге береммит. Онна үлеләбит доғоттора, табарыстара, аймақтара келен кыттыналан сүрдәк истин ирак ақтыны оңырбыттара. Бу выставка кини олығын устата кинеха аньял болбут, өбүл терек болбут. Олығын аргыға Любовь Афанасьевна Гнакурова жекергенин архивыттан материаллары, документтары, картыскалары бу выставкага берен байытыллан жон улахан сеңеритин ылла. Петр Васильевич Норотугар оңорбут бай духовнай нелестебете көлөнеттен көлөнага бериле туру. Күнді көрөчүлөр эгини билги музей бытыгар сылжан. Бу выставканы келен серген ден ыгырабын.